Mwiriwe neza abakunzi ba Miki TV show, ndabizi mwaraturakariye mwaratwanze nta kintu rerutse kubahereza isibye live y'ubukwe. Buri wese muri twe yagiye kubara inkuru ye ukamwitegereza mu maso, ushobora kumenya niba iyo nkuru ishimishije cyangwa ibabaje. Ariko bamwe muri twe twifitemo ubushobozi bwo kuvuga inkuru zibabaje cyangwa se inkuru nkuramutima, twisekera nkaho nta cyabaye nubwo atari twese. Kubabara, kwangwa n'abatari bake, gufata inshingano zo kwita ku muryango akiri muto, kuba umubyeyi ku myaka mike, byose biri mu nkuru zumvikana cyane iyo ugerageje kuvuga amateka cyangwa se inkuru zaranze ubuzima bwa mukobwa Jean Asifiwe wakunze kumenyekana nka Miki. Uyu ni umubyeyi w'umwana umwe, akaba mu bakobwa bavuga cyane ko birwanyeho muri sinema nyarwanda, haba guturuka kwa Regis aho yatangiriye urugendo rwa sinema, nyuma bakaza no gukundana, aho cyo kwa Kilaman aho yaje kuva yirukanwe kubera kutubahiriza igihe kugeza ubwo agiye kwikorera. Yaje kwisanga ari umwe mu bakobwa bahanzwe amaso na buri mwari wese kuzamuka muri sinema nyarwanda cyangwa se muri industry ya sinema nyarwanda, ahanini bitewe n'umuhate, guhozaho ndetse n'ubudasaga agaragaza mu kazi ke ka buri munsi. Ibi byatumye channel ye anyuzaho filime ze bwite itumbagira cyane ku buryo buhambaye, kuri ubiri muri channel za mbere nziza zinyuzweho sinema z'umuntu ku giti cyiwe kandi hagaze neza no mu Rwanda. Ngo ikaze mu kiganiro tujye kurebera hamwe amafaranga mukobwa Jean Asifiwe cyangwa se Miki yinjiza ku rwego rwa YouTube, yaba ku munsi, ku cyumweru ndetse no ku kwezi hamwe no ku mwaka. Ndakuzokana subscribe no turayikanda tujye kora mu kiganiro Tizia by Don in Don to shift go high cars. Yes, twinjiye muri YouTube channel ya mukobwa Jean Asifiwe ibaruye ku mazina yewe kandi yitwa Miki TV show. Ni YouTube channel anyuzaho ibihangano bye bya buri munsi, cinema, video zitandukanye, ama blogs n'ibiki bigiye bitandukanye. Dusanga YouTube channel iri mu zikomeye no mu Rwanda, ibaruye ku mazina yewe ya mukobwa Jean Asifiwe nyine, yahawe izina rya Miki TV show. Ni channel yafunguwe mu myaka 4 ishize itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka 2022. Bivuze ko nawe amaze imyaka 4 ayifunguriyeho cyangwa se ayifunguye nubwo amaze imyaka adactive muri no industry ya cinema. Ni channel kandi maze kubashyirwa video zisaga 190, byumvikana ko nawe ari umukozi mu yatangiye gukora nigeza rukuka. Ikindi kandi igitari cya views amaze ko yagira ubu tuvugana ni miliyoni 14, bisobanuye ko channel yo yasowe n'abantu cyangwa se video ziriho zaribwe n'abantu basaga miliyoni 14. Ni channel kandi ifite abantu bamaze kuba bakiyabona cyangwa se bakora subscription basaga 146, hafi 2000 kugira ngo zuze 190, nawe aba asatira 200. Tumanutse muri channel statistics cyangwa se ukuntu channel ibarwa dusanga ifite grade ya C positive cyangwa se C+. Ikindi kandi yahawe rank ya cinema inyuzweho movies zigiye zitandukanye. Tugiye muri creators statistics dusanga Miki TV show yarinjije abasubscribers 30,000 mu minsi 30 ishizwe n'ukwezi kumwe. Ni ibintu bigoye cyane kuba nk'umu content creator wakinjiza abasubscribers 30,000 mu gihe kingana n'ukwezi kumwe. Bivuze ko buri munsi byibuze yinjiza abasubscribers 1000. Nawe ni muri umu content creator cyangwa se uzi agaciro k'abantu wamenya ukuntu biba bivunanye. Ndetse kandi mu minsi 30 ishizwe mu gihe cy'ukwezi yagize views zose hamwe 2,700,000. Bivuze ko nawe yinjije agatubutse. Hanyuma ukuntu yinjiza kwezi dusanga Miki TV show mu gihe kingana n'ukwezi yinjiza $339 mu gihe byagenze nabi, ariko ashobora kuzamuka akajya ku $11 by'amadolari. Ubu tugendeye ku kundi vunjira rihagaze, idolari rimwe rihagaze ku mafaranga 1,400. Udukiza mu Banyarwanda 11 ni hafi miliyoni 12 zirengaho ibihumbi bikeya. Mu gihe kingana n'umwaka yakoze nabi atinjije ashobora kuba yakinjiza amadolari 2,500, dukiza mu Banyarwanda hafi miliyoni 3. Ariko mu gihe byagenze neza tugendeye ku kuntu yinjiza hano ku kwezi cyangwa se tugendeye kuri statistic afite, ashobora kuba yagira 40 by'amadolari hafi miliyoni 43 z'Amanyarwanda. Tugiye muri channel Jerry's Matrix, ni nubwo n'ukuntu channel iba yarinjije mu minsi 14 video ya uploading ukuntu zinjije, usanga ko hari video zigenda zirebwa cyane. Nk'ubu ngubu hano bavuga ko hari video imwe igize amadolari 28 ni ijanisha, bavuga ko igize amadolari 28, ariko ashobora kuba yazamuka nanone akagera kuri ku madolari 452 mu gihe byagenze neza. Akongera kandi akagira video ya uploadinze nawe yakurikiye yari yayibanjije ifite amadolari 25, ashobora kuba yazamuka akajya kuri 408, ubwo ni hafi 500 cyangwa se 600 gutyo. Ni ibintu bigaragara ko Miki TV show yinjiza amafaranga menshi, uko video ziwe zisanga amadolari 400, 200, 300, 300, 500, hafi 600 n'izifite 600 tugiye zirimo. Uretse ko ntago ari ibintu bisanzwe kuba hari igihe usanga yagize copyright ntagire ikintu yinjiza kandi yakoze. Izo ni imvune z'aba content creators. Hanyuma mu minsi 14 cyangwa se tugendeye ku munsi yinjiza, avuga ku munsi Miki TV show ishobora kuba yagira abasubscribers 1000, ikagira views byibuze 89, ishobora kuba byazamuka.
Ikindi kandi ku munsi bavuga ko Miki TV Show yinjiza amadolari 22 ashobora kuba yazamuka akagera ku madolari 357 ku munsi. Ubyibuze dushyize mu igereranya ka tuvuye ko dufate mu cya kabiri tuvuye ko yinjiza amadolari nka 200 ku munsi asaga ibihumbi hafi 300 n'ubundi y'amanyarwanda buri munsi. Ku cyumweru yinjiza abasubscribers bashobora kuba basaga mu 1400 byagenze nabi, akaba yakinjiza kandi amafaranga asaga amadolari 153 ku cyumweru, ashobora kuzamuka akagera ku 2500 hafi miliyoni 3 z'amanyarwanda dufashe aya madolari 2500 tukayashyira mu manyarwanda. Hanyuma ku minsi 30 yago byo mwabibonye haruguru niyinjiza amadolari 339 ashobora kuba yazamuka akagera ku 11 mu gihe kingana n'icyo n'ukwezi. Hanyuma ku mwaka byo mwabibonye haruguru gusa mu minsi 14 bava ko yinjiza amadolari 327 ubwo n'ibyumweru bibiri ashobora kuba yazamuka, ariko nanone akagera ku madolari 5200 hafi miliyoni 6 z'amanyarwanda. Yes, yuko no ukuntu channel ya Miki TV Show performinga na amafaranga yinjiza mu video ziwe akora za buri munsi, by'umwihariko muri minsi ariko nyuzaho filime yerekana yise Isezerano ry'ikinyoma iri mu zikunzwe cyane hano mu Rwanda. Ndakwisoka subscribe muturayikanda kugira ngo utagicika ibiganiro nk'ibi ngibi tugezeho bya buri munsi. Iyi ni YouTube channel imaze iminsi idakora gusukura ubu ngubu, cyo nabwa nuko irimo irakora kandi neza. Yes, ndagushimira tubona muri iyi video mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngiye gutegura kugezaho it is your boy Don Hindon 250. Until next time, peace.